kita ninaki uyu kingila kime kwisila kita ido kicha wona no nanga inde no watu nusu. Amina. Kwa unga indo sota ya uombe ngalikoni su. Kila kingi na mabata kalipota anangwenda kenda tukwatiania mundilikane ndine wapoya. Eta mabata mako. Undu wambe ningwenda kutungi wa kwa mutwano wakwa niki. Umana la kuchezi weno bidi webena mwana munene. Nikaenda ngai atungi ya mutwano wakwa nikasiana itatu. Na mutumia eta wa mwanzia. Ningwenda mumbo ye nundu abeba uwa kutiuka bantu bamuke byaba ikusonga nambe. Na beba wa makwani maingi na wa mondo asumezi wa musi wakwa ni wedi wena makwani maingi mapesa amasingi ndinondo balaba te kunena mwipa yeza mwisonja mondo mwimekela mondo eka ungu kwena nao bakawiria makwani ni mali kabana baya nundu mikadila yake muki lake maisha. Kila kingi ningwenda mumbo ya nundu wa mtumia wakwa na siata wa mwanzi anikenda ngai ende na kuwia nyanuru no paka liwe pesa tukiteria na kutuko mawia wake na wanga ina uo nikenda ngai ende na kumwika usio. Kila kingi chamutia nyenyeria ni mwalimu wa Sunday. Na ibindani wini silete maundu ni asuma ito. Niba vikio bandu noko kati mwine wa katano mwako nino kiona wangamna. Na jenda otungia ngai uganundu kwisila kita idoniki latu nabo iye netiwe ne pasa na nzama na mabia ni kyo utukumini. Ko ngenda kutungia ngai ubya nundu wando senedi tanesite ibindani yomo. Nangona kila mundu tawame na nangona nati waninyo kala kimi lale na kwa nne kwa nicho na kisoki na kia kwa nanga ya kika usiona no na wende sabalani. Amen. Na ni ya wana ndume ngia pina ni kwina pe mwikasa kwina ni na ke na kwina mubango wa kuti studio tukaumia wapi. Nikananga ya bingwe ya berita dona challenge ndinge syambesa maundu bana banya nikananga ya bingwe mwana nikenda nduma yake songe nambe. Amen. Ndio tunga mfano nzama ndo asiwonde muyende na kwati mwana kwika nanga yimone ausio. Sande sana na kwathimu muno byo nanga yikone usio na tuyeka lake thaithone chawe cha thiani ni saa siana ta saa monza ndatika miongoli na ile sekondi itano ino ni mitambo ya Diani FM kithaitho chawe cha thiani noti monza inya monza ile thandatu inya nina kwata maukosi eliyo ethawe na ukosiete kwisila namba ni tu ya simu noti monza inya monza ile thandatu inya ndika utumani katika WhatsApp number yakwa siendi Facebook kalikoni ya WhatsApp na tuende na kuadhimika. Hello mwana pasta ningu kuiwa nito mwana wa pasta nime tambo ya Diani FM kithaitho chawe cha thiani nene nao watu mwanya mundu Samuel mawandu beto amudioni Samuel kuma ba Samuel kuma wandu beto amudioni kambani wake tindo yaka no muntu ngyamobe au meniza twende neza tuida twimwe yando nyaku ya pasta aendika no kondwa maisha mako witezi ya mene na mene binda yumu na ondika no kondwa family kondo ngwenda kwika family inga ya aitai wa ndu news Sande sana, thank you. Sino kwenda kwika family. Andrede na nake kithaithone mulilikane muno muthuko